ubutumwa bwiza ngomba mvuge nazaniye ubutumwa buvuga ngo rinda edeni yawe, rinda edeni yawe. Ubwo nibwo butumwa ndabaha, ariko ndababwira ingene barinda edeni. Edeni iraburayitse, Imana ishimwe. Rinda edeni yawe. Mu kurinda edeni yawe umenya ijwi rikuganza. Nirihe ijwi rikuganza? Baza mugenzi wawe, nirihe ijwi rikuganza? Nirihe ijwi rikuganza? Kuko mu kurinda edeni yawe uteza kumenya ijwi rikuganza. Umwana w'umuntu agendana n'amajwi ane. Mundega amatwi, agendana n'amajwi ane. Hariho ijwi riruta ayandi majwi, iryo ryawe. Hariho ijwi ryitwa sesamuyonzi, iryo rya Shetani, iryo ritana amajwi n'iry'Imana. Hariho ijwi ryitwa mutima bwenge, bwenge nama, apana mutima bwenge, bwenge nama, bwenge nama. Haleluya. Hariho ijwi reka ndakuyobya. Mwayumvise amajwi agenda n'umwana w'umuntu. Ijwi rigenda n'umwana w'umuntu rya mbere ni iry'Imana, ni iry'Umuremyi, kandi ni Umuremyi yaturemye. Ariko ijwi rya sesakuyoze ryamariza riherekeza ijwi ry'Imana, riza kurivuguruza, riza gusesesha ibyo wahawe, rikubesha ngo rirakuyonza kandi useshe rikagutwera. Iryo rya kabiri sesakuyoze. Rya gatatu ni ijwi ryo kukuyobya, ni ijwi umwana w'umuntu aza kukubwira kuko Imana yakubwiye, umwana akamucako kugira ngo abihindure. Haleluya. Hariho rero ijwi navuze mu bwenge nama, ni ijwi rifatiye ku byo ducamo, hanyuma hakaza amajwi mu mutwe wawe yo kwicira inzira, yo kumenya ko kumbure ugira gutya byo ukunda. Ayo niyo majwi ane. Ariko icyo nababwira, navuze ngo nirihe ijwi rikuganza. Ijwi ryose rikuganza rirafise ingaruka ku buzima bwawe, nziza cyangwa mbi. Haleluya. Ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi. Imana muri aya mabwirizwa yayashyizeho ku neza yacu. Ijwi rikuganza mu bisanzwe ni ijwi ry'uwakuremye, kandi iryo jwi rirashobora kumvikana rikaba no mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Rirashobora guca ku bakozi b'Imana. Reka turabaye mu majwi ingene akora duciye mu ijambo ry'Imana. Turasoma buhoro buhoro. Itangurira igihande cya kabiri. Turasoma kuva ku murongo w'umunani duce dushikana ku w'icumi, oya dushikane kwa 24. Pastor nazisomere. Itangurira igice cya kabiri guhera ku munani. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, arishiramo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana ahameza igiti cyose cy'igikundi
cyubahiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigabanyamo kane. Urwa mbere rwitwa Gishoni. Kugira ngo utebutse umurongo wa 15. Uhoraho Imana ajana uwo muntu amushyira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Beza, Uhoraho Imana afata umuntu amushyira muri iryo tongo rya Edeni ngo aririme kandi arizigame. Mugumane amajambo abiri, aririme kandi arizigame. Rwandanye. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukirye uko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukiryeko. Amina. Kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Iyo jambo rya gatatu ushaka. Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyine, ntigenda muronderere umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko byose byo ku misozi n'ibiguruka mu kirere byose ibyo Uhoraho Imana yari yabumbye mu ivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingene abyita amazina. Kandi uwo muntu uko yise ikintu ikiri n'ubugingo cyose rica riba izina ryacu. Uwo muntu abyita amazina uhereye ku bitungano byose no ku biguruka mu kirere no ku bikoko byo mu ishyamba byose, ariko ntihaboneka umufasha akwiranye n'umuntu. Maze Uhoraho Imana arasinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira, amukuramo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo cyarwo. Ubwo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni gufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo cyatumye umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bakaba umubiri umwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ijwi rya mbere n'utandi majwi ryavutse, sibyo? Ijwi rya kabiri ryaje kuvuga. Soma gatatu pastor. Ijwi rya kabiri ryaje kuvuga. Mwumvirize ijwi iryo ryanditswe n'utandi majwi ryavutse. Haraje ijwi rya sesa kuyonza. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishyamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega n'iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati ibyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ibyama ku giti kiri hagati mu itongo nibyo Imana yatubujije ngo ntitubiryeko cyane ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azogwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya. Aha ko n'umugore wiwe bari kumwe n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bombi arihweza, bamenya yuko bagenda menya, badandikanya ibibabi by'imisukoni bironkeramo uducocerwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo.
ngo uhoraho Imana ntababone. Amen. Amen. Tugeze ngaho ijagi navuze ngo ijwi ryose rikuganza rigufise k'ububasha. Haleluya. Imana mu kwiyumvira umuntu yamwifurije ineza no kururanira, wimushira mu itongo rya Edeni. Nta kibazo cariyo, nta ngwara zariyo, nta bukene bwariyo, nta nzara yariyo. Ibyo umwana w'umuntu byose akeneye yari yabihawe. Haleluya. Imana ishimwe. Wari wo mugambi w'Imana. Ariko nk'uko Imana isanzwe ikora, irabwira umwana w'umuntu ngo ndaguha Edeni uyirinde kandi uyirinde. Kurima kumererwa neza. Urabye neza mu majambo y'insiguro ya Bibiliya, Imana ntiyamubwiye ngo muyirime nka burya bavuga ngo muyirime. Yavuze ngo wibagare. Ibyari kurimwa byose byari Imana yabishyize muri Edeni. Kwari ukwantetena mu Gifaransa. Hanyuma ibibwira Adamu neza arabyumva. Iryo ni ryo jwi ryategerezwa kumuganza, kuko umuntu wese arafise ikimuganza. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero ngo arashika yose amubuza ikintu kimwe gusa, nicyo ryari bwirizwa. Kiya giti n'uzukirye. Raba uwuha ibintu byose biri muri igihugu cy'u Burundi, kakubwira ati ariko ujya muravoma n'uzubunywa. Muravoma n'adawoza. Barabibona. Basi dufate igiti cy'isederi. Abazi isederi bane. Akavuga ati kiya giti cy'isederi n'ucurire. Urabona byose babirekuriwe n'akantu kamubujije. Imana ishimwe. Adamu niyo vuga ngo yumvise Imana yari yayumvise. Mugabo byamunaniye kugera amajwi yanyu, byamunaniye kwirinda yandi majwi. Ijwi rya sesangu yose witwa Shetani yamaza kugira ngo usese ibyo wahawe, kandi murazi n'ushesha amazi ntashobora kuyayobora. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo hanyuma ngo riraza mvuze Edeni yawe, maze mvuge Edeni yawe, ntimubwire ngo niko mvuga Adamu. Edeni yawe kuva Imana idusubije ibyo twari twarataye. Edeni yawe n'agakiza. Haleluya. Kuyirinda no kwibagarira nukomeza agakiza ugendera mu ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Shetani baraza aca kuri Eva. Shetani gituma Imana idusaba kumenya ijambo, ijambo ry'Imana ribere muri twebwe. Nuko utazi ijambo urashobora gutega umutego n'uwuzi ijambo. Nawe Shetani arazi ijambo ry'Imana. Hanyuma muraza ntiyavuze avugira hanze y'ijambo, yavugiye mu ijambo yigirisha utuntu. Mbega Eva ngo burya Imana yarabuje kurya ibiti byose. Uruyeri murazi ko bamwita Romale umunyamayeri. Ngo hanyuma
avuga ibyo atumvise, kuko igihe Imana yaha Adamu ayo majambo, Eva ntiyabwabeho, ariko Adamu niwe yari asejwe gucunga Edeni. Nicyo gituma yari yarabibwiye n'umugore wiwe ati harya rero imbere y'ukuza hari icyo Imana yambwiye mbejeje ahetse kumva n'umuco w'iryatongo, yaravuze ati ntuzi ukore kuri kiriya giti, rero ntituzogikorako. Eva ati ntituzokorako. Mugabo cyane bambwira ngo mbega none yabwiye ngwiki, Eva bisubiyemo neza uko Imana yabivuze. Mugabo Eva ntiyatahuye icyo Imana yavuze, kuko Adamu ntiyamusiguriye neza icyo Imana yavuze. Urashaka kubwira umuntu ngo ijambo ry'Imana rivuga iki, ntaritahuye icyo rivuga. Imana ishimwe. Noneho Eva yumviriza ijwi rya sesanguyotsi ryari rya kabiri, avuga ngo koko ibyo Shetani avuze nibyo, ibyo inzoka ivuze, ariko inzoka isozera Shetani ngo nibyo, kubera ijwi ritambuye ku muganza rya Shetani ngo acabona ngo cyari giti cyiza cyane kandi kirabereye kuribwa, cyari kimazeho imyaka n'imyaka, yari bwabone ko kibereye kuribwa, kuko yaraganjwe n'ijwi ry'Imana rikibuza kuribwa. Mugabo apfuye guhindura akajya munsi y'uburongozi bw'ijwi rya Shetani, aciye avuga ngo koko kirabereye kuribwa, ngo acaramura arabya. Mwumve rero ijwi ry'Imana rya sesanguyotsi. Ariko hari n'ijwi ry'ukuyobya riva ku mwana w'umuntu, ngo ahejeje kurya hari aho twibaza mbe Adamu yarasamaye, mbe yari hehe? Bari kumwe Eva asize ugenda kugira ngo yawe umudamu wabye sheri kararyoshe ntakadagu, aho kwibuka yuko ari munsi y'uburongozi bw'ijwi ryamubujije, aho kwibuka yuko niyabirya apfa atagisibye, avuga ati umusheri wanje ko mpaye nkabakora ryohe mpereza shaka mpereza sheri yohoho. Ijwi riyobya. Ubwo rero amajwi abaye atatu, kandi ariko ribonona ijwi ry'Imana bajwi ijwi ry'uruharamo. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo n'Adamu bayoboke bakibabera bakibona ko bari ku isi. Mu bisanzwe bari gusa, mu by'ukuri neza, mu bisanzwe bari gusa, ariko ntibyari bibateye isoni, kuko ubwiza bw'Imana bwari bwapfutse. Haleluya. Mugabo bariye cya giti cya cyami, ngo bari gusa, ngo batangura kurondera uduhuzu ngo bifuke. Haleluya. N'igihe mu Gifaransa yari periyode ya innocence, igihe cyo kutamenya. Iyo periyode rero ntibibaza ko bari gusa, kandi iyo periyode ashaka kubwira yuko hariho ibyatuvuye muri iyo periyode biri muri iyo periyode. Murabona yuko byabaye, ariko ukiramara ko yo muri gusa, ko yo muri gusa yego n'undi utwatsi bivuga ibikoko bigenda menya, kandi natwe turabitwenga ngo bijya bigenda biri gusa. Imana ishimwe. Twese twaragize igihe twagenda turi gusa, turi utwana tukagenda gutyo nta ngorane, kandi n'umuntu mutubona, ariko mu gihe cyarageze ngo bamenya ko bari gusa, kubera ngo amaso yabo yumutse. Haleluya, Yesu ashimwe. Ikibazo aho rero
ikuganze kugira ngo ucunge Edeni yawe, kugira ngo wicunge wenyine uteza kuganzwa n'ijwi ry'Uhoraho. Umugabo mu ijwi ry'Uhoraho iminsi yose Imana ivuze, muze mu birabe namwe mubwiwe ikintu n'Imana cyane kivuye mu ijambo ry'Imana. Sesa munoza aramubwira ati mbe wowe wabaye ute, wobikora ubona ko byogenda neza. Haleluya. Edeni yawe umunsi nagakiza, Edeni yawe umunsi kwibagara ni kuba mu ijambo, Edeni yawe umunsi ni ukugendera mu mabwirizwa kugira ngo ume ayo Imana yagushatse kandi hameze neza. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ashimwe. Imana mwumve nawe ibintu bigoye igitwewe kumva. Imana yashaka imbere umwana w'umuntu nk'uko kuduha agakiza yadushakiye neza, ariko Imana aho igeze gera hose amabwirizwa y'amatanga. Shetani mukuza kubera batari bashize umutima ku byo babwiwe. Yabwiye ibiri mu ijambo nk'uko natwe duhora tubwirwa ibiri mu ijambo tukabisogosigura ubutari. Ubwa mbere Shetani yabwiye ngo mube abanyabwenge, ngo muzoca mugira ubwenge mube nk'Imana, mumere nk'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Pasiteri Meramusera anakuba pase aho duheruka yaratwigishije ubwenge bw'Imana twari tubufise. Imana ishimwe. Muri Edeni Adamu na Eva bari bafise ubwenge bw'Imana. Ubwo bwenge rero Shetani yabwira bwari ubuhinga bari bafise. Icyo ni cyane sinumva igituma atabonye ko ariko arahera. Icya kabiri, ubwo bwenge ndavuze ngo ntimuzopfa, mugabo ari icyo cyama barapfuye. Icyo batari baramenye ntibamenye ko ari urupfu rwo mu mpemu, urupfu rwo guta ubusabane n'Imana isumba byose. Natwe iyo dukoze icyaha duta ubusabane n'Imana isumba byose. Icyo ni icya kabiri, ngo muce mumera nk'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko twaremwe nk'Imana, si ibyo tumera turi cyo. Mufashe Zaburi 82 umurongo wa 6 n'umurongo w'indwi haravuga ngo sinababwiye ko murutuma ngo ariko muzopfa nk'abantu. Gupfa nk'abantu kwereke nabagize utumana, ariko kugira ngo mutume mutegerezwa kwemera, kwizera, kugendera mu ijambo ryanje. None ko mutarigendera ko mupfa nk'abantu kandi nashatse ko mutumana. Barutumana ariko bashatse gupfa nk'abantu mu kwemera ibya Shetani. Imana ishimwe. Icyerekana kandi ko bari Imana harya ibisa birasari kumenya. Urabona Adamu na Eva biyaka indamutso za misi yose z'Imana isumba byose. Rega ngo kumugoroba ngo yakumaza ngo kuraba ngo tuve kuwa meza bamwe kuraba abana banje, akagenda ngo kwasanga itongo akiyagira ngo Adamu bite, Eva bite, biri wa mahoro. Nabo bakamubwira ati mbe mw'ijuru n'amahoro, ati n'amahoro. Hanyuma tunarinje kubaraba uko bisanzwe tuzosubira iki. Imana rero bagendera ku munsi mbega faveur. Mugabo Shetani yaranze ko Imana izosubira kubagendera kubw'icyaha bakoze. Haleluya. Mbega ijwi riri kuganza nini woshobora kurangira Edeni yawe, kurinda Edeni yawe utaragiwe n'ijwi ry'Imana. Haleluya. Ngo hanyuma Adamu bamaze kutarya cyane, mwumve rero ngo umuntu wabwiye ijwi ritumwa n'ibyo tuba turimo. Ijwi ritumwa n'ibyo turimo rituza kubesha, kwigobotora, gutembera icyaha
biraza ku mugoroba ngo bumvise imirindi y'Uwiteka ngo bagenda kwiyegeza. Ubwa mbere bakora iki? Bagenda kwisanganira. Ariko kubera ko ibirindi byabaganje, imigenderanire yapfuye, bagiye kumunyegeza. Ntibabereye kuja imbere y'Imana. Hari aho dushobora kumva ko tutabereye kuja imbere y'Imana. Ngo aragenda ati none muri hehe? Ngo turinyegeje. Rero imeze yibaza ikizi nka mwarimu ati murinyegeje mbega byagenze gute? Ubwo ni wamariye cya cyama nabamuzi, ni ukuvuga ubwo ni wamarenza amabwirizwa. Hanyuma ryajwi y'ukuyobya rishaka kubesha Adamu ko umuntu ariko akora akubwira ibitari byo, akwigisha ikibazo atabajije. Yamubwira ati mbega waye acaba. Byari bikeneye kuvuga ngo cyane mugabo ni wa mugore wampa iyo gishe umubiri icyayi n'ikibazo ni wa musheri wampa. Imbere y'Imana uzobazwa ibyawe. Umugore wawe cyangwa umugabo wawe ntabyo uzomwikurizamo, kandi noneho niwe wahawe kucungera Edeni. Ndemeza n'abategeranye Adamu yumvirije ikiganiro cya Eva n'inzoka ari ngaho. Yesu akayigusha avuga ati oya soko yatubwiye. Mugabo byaramunaniye gukora amabanga yiwe yo gucunga urugo rwiwe. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Uti none uri kujahe? Haleluya. Uri kujahe? Niko mvuga ayo majwi. Ijwi riri kuganza n'iriya. Ijwi riri kuganza n'iriya. Kuzi neza ko ari ijwi ry'Imana isa kuganza mu byo ukora byose, ariko ukaba uri kurondera kumviriza ayandi majwi cyangwa akakunesha, kandi urahawe ubasha kukunesha. Hano hari ikibazo. Uyu munsi icyo mwemwe yarabwiye, yambwiye ngo ndababwire dufate engagement, twiyemeze uyu munsi kuganzwa n'ijwi ry'Uhoraho. Ayandi majwi yose tuyabwire ngo no, tuyabwire ngo ya. Imana ishimwe. Aba nibo ushaka gushika. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Umenya neza ko Imana ikubwiye ari ku neza yawe atari ku neza yawe. Haleluya. Araho turamusezerana Imana ukamenga Imana tuyiha amakondisi. Mana ukamurera ikintu uzogukorera, irabuza abayikorera itayihaye kondisi. Nusubire kuvuga ukamurera ikintu uzogukorera, mu bisanzwe waremwe kugira ngo ube umukozi w'Imana. None uri kuvuga ngo uzogukorera niyo kondisi. Je ukamurera ikintu uzokora iki? Uzokora iki? Imana tushimira Imana mbere amafaranga yawe. Mu mafaranga yose n'izahabu n'ibyandi ibyo uhoraho nawe uze kuvuga n'Imana. None uvuga ngo ushaka kuya amafaranga aguhaye, uyatanga ku ishimwe, uyatanga kugira aguhaye. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Wishyira mu kibanza cya Adamu niwe uza gutahura icyo niko ndavuga. Imana yaraduhaye agakiza, iraduha amabwirizwa ngenderwaho. Ayo nayo ni ijambo ry'Imana. Ariko muze murabe, umwana w'umuntu agira amajwi menshi muri we, kandi ayo majwi ntazokaretse kuba muri wewe. Mugabo urashobora kuyanesha kuko utije ndafise ringanza. Amajwi yose atakuganza ntaca gukorako. Haleluya. Imana ishimwe. Kera ibyo natanze akararo ku bana b'abakobwa n'undi kumbereye ko yagusize igitugu. Mugabo ako natanze isiko ngomba ntange remverse
Ibiho shaka. Murazi ko shitani yango. Murabizi. Murazi ko shitani yango. Ko mutanyisha. Shitani rero. Kubera yango. Nakunda n'izubakwa. Nico gituma abantu bagorohetse. Umwana w'umukobwa araba ngaho mu base atangorane bavuga ngo umwana mwiza. Iyo haje umuhungu kumukwa bakavuga ngo basasura ibirago amajwi riracaza. Mbega urazi rurya rugomba kujamo? Mbega urazi ko atwara abarozi? Mbega urazi ko batagira itongo? Mbega urazi ko umuryango wawe udahuye nabo? Urahumanye n'akazi kawe bakaguca umutima. Imana ishimwe. Niko mukobwa mugabo rero kandi shetani cyane ikintu umaziwe ku mugabo cyane ku musore ati mbega je bamwiye nangana ngo niwo koye kwa mukobwa ndiye ate waruba uzagenda kwa ndiye nde ubwo warabutungukira gake urya nakita kwa taru kubita se ijoro n'umurava kubita so kera kandi bikomeye no muri kintu kibi cyane nakida barako nayo byo kuvuga ngo waje kuri madrame iri kwanza amaboko uzokwitwa n'inzara kandi basaza bawe n'isuma n'umusaza kuri amusaza ngenda kwiyiza urazo kugira ngo ayo majambo arashobora kubuganza uko umuntu yarakoye inkwano yiwe yahezeye ntuzi gituma yahezeye ijwi rikuganza n'ibiri. Imana ishimwe ko abakristo hari kibashigikira barafise ijwi ribaganza kenshi na kenshi arongo umuhungu cyangwa arongo umugome yasenze mvuga abasenze kavuga Imana ati wewe uyu niwe mara kumva Imana yavuze ukamenya ko atari kumva byawe ukamenya ko utavangiwe nibashaka bakubwire ngo nimboregwa umwakira uko nyene Imana yamuteguriye imboregwa ariko hari ukuntu ishaka kuguhindura. Imana ishimwe wewe ukeneye kumenya kwijwi riruta yandi majwi yavuze ayandi majwi yandi ukavuga uti toka ondoka. Imana ishimwe. Imana yawe icyubahiro. Yesu ashimwe. Iyo turi mu bihe bigoye ejo ndaravuze akaroroko umwami Dawidi nta muntu yagowe mu buzima bwiwe atari umwami nkawe kuko icyo yabayemo gusa kwari ugutabwa kwari guhanwa kwari ukwanga. Yesu ashimwe. Ariko arafite icyo Imana yamuvuze nicyo yagumye ahagazeho se wakamutoteza akamurungika mu ntambwe undi zashaka zikurye nakari n'umwana asa n'ikijyabo ariko nta ntambwe zamurya kuko ijambo Imana yakuvuze ko rirakurinda nawe wakwanga. Imana ihabwa icyubahiro rirakurinda nawe wakwanga barakuvuka n'ubu Imana yakatigaye gusigira umwami nabonye yifitiye umutima nk'ubu. Samweli aragenda se wa Dawidi aramwimana kuko atamwemera umugabo nticyabuje yuko asigwa ngo asize abantu ndwi baravuga ngo mbega nta n'umwe asigaye mu bana bawe baramubwira ngo hariho akandi hariya ati nta nakwiye dukora gatatu. Imana ishimwe. Nicyabuze yuko ijwi rya se aryubaha. Umunsi umwe urumva wowe ugize kuramira mu ishyamba hageze kuraba bene wanyu agatima ko wenyine kandi bene wabo bose batari ku rugamba mwumve nabi. Ku rugamba hariho abahungu batatu kwa Dawidi. Hariho umuhungu w'imfura Eliyabu, hariho umuhungu wa kabiri Abinadabu, hari umuhungu wa gatatu witwa Shama. Hari abandi bane rero bari muhira mugabo se we wahitamo gusura ku mutima ari hariya mu ntara kuko atinye ngo abana
bohava barasa ku rugamba nikagenda bashaka ko kiti nikavuze ati jewe papa wamundenganye kafashe impamba sakarumikanye ngo gasigarana umuntu intama karagenda ku rugamba kagemuriye bene wabo ariko Imana yo yari izi kwitaka katagiye kugemura yari izi ngomba kukaduza ikagashika nawe yakabwiye kugira ngo aneshe Goliyati bamenye ko ari umuhizi kuri we erega bazogutuma bagutumiza amananiza bibazaguza guherayo wasanga icyo gihenyeme niyo turi bana yaguciriye no kukuduza igushika bibwani haleluya haleluya wanda bitaragenda nubwo yahanswe n'umuryango nubwo yahanswe n'abene wabo ijwi bwawe ryari ryaravuze ati uwo ni wo mwami nikundira niwe bafise umutima nikundira ngo ashitseyo ngo abona Goliyati hariya batangura tubijya n'ibiti ngo baza abantu ngo yari yamaze kudepoza ibyo yagemuye ngo baraza ngo kujya ko bijya n'ibiti ati n'ibiti ati ibya n'umugabo ni waduhanze abatazi ka David hanyuma Eliyabu mukuru we ufura ya Isaya ngo aragenda ngo reka akagaro kanje ngo ndakuzi ngo ndaza amayeri yawe ngo ndaza amanyama yawe uziri kurindira ngo reka yiwe warega yo musoma ko Dawidi ko kugira ngo ndagusabye reka wabore ngo kace kindi kurira meza kagenda kubaza abandi batari hari ati mbe ujya mugabo ubwo mwica byogenda ngo tatumwami yatubwiye ngo aca umukwe wiwe atuvuze ngo yego ko mwani haleluya ngwacha rero jewe mwami sinamushikira mugabo nibakenewe mukamubwira no mubwirigene no mwici urabona abantu bagoba bari ku rugamba bari baragirwa rapugwa wanyuma ngo sinzi wasobosanye nabyo mwana ariko nubwo turiko turangayika aragahombo twabonye kakatwemeza uko bishobora ati nakabonye ati kaje ku rugamba kagemuye urakavuze ngo uko bikora ati gahamagare hari ijwi ryavuze kari kizeye hari ijwi ryari ryarakavuze ko iryo rutari amajwi abamutetse karamugaya ntacyo bari guhindura ngo karagenda gashikira iruhande ya Sawuli ngo Sawuli amubwira ngo Sawuli ngo mwami ati bite wakakarangura ntabwo ushobora kuzanira umuntu ati ujye wabwiye ngo yaneshe ngo karakanga akabaza ko Goliyati gucari gabutumiye abati nubega gashawe uvuze ngo bikora muti ati mu bisanzwe ntundanda n'indesho hari ukuntu dukorana n'Imana icyo nzi nuko kakaririmba icyo nzi nuko iyo itegetse birakoreka kandi gamwana aragarutse experience natawe yanzwe makera aho mwishamba natawe naramenye kwingenga menya kugenda n'Imana intambwe inje niyo ntwara intama narayifata nkayiniga ingwe inje niyo ntwara intama narayifata nkayiniga ijya nabaye ingwe ijya nabaye madumu ijya nabaye byose niyo tugendana hari ijwi ryavuze iryo jwi ritonesha haleluya ati ndumva iby'intama n'ibindi byose ariko Goliyati nikigatanya mugabo ko bivuze shaka ugende n'uriya gutangagura ntakibazo wabwikwegeye niko ari hano Sawuli yavuga muti none ngo rero kagame ibizokurinda iyo umuntu azogomba kuguha ibikurinda nawe nyine byabamenye kumurinda iyo abazi kurindwa ntiyari kubyambara mbere mu Rwanda kubera ko madibamye muhiriwe ngo Dawidi urapfa kugira ku bintu byo kubaha nigaho kagira gutabara gakegereye imbuzi bakegeye imbuzi umwami warangara ariko ngo ntibishoboke umbabarire ngo nikire uku je namenyereye gukoresha iki ito haleluya Imana ishimwe kubera ijwi ry'Imana kubera ijwi ry'Imana tuzoganza waragenda ku rugamba ngo Filisitiya bamuraba ati
ujya mwawe na make ati niwe waje w'idini ati n'ujya wakuru w'idini ngo mbe wowe wibaza ko ndi imbwa ukuza kundwanya uza gito kwito ati ndakurahiye urabivuze ndakurahiye ibuye ryatawe nijyo nizo kubaka imfuruka ibuye nijyo ndasha itopito haleluya kuko Imana yaravuze haleluya ngo aratambuka ubundi aratambuka Dawidi agafata itopito gashyiramo ibuye risemburiza Kristo ukaratutura umugabo agaramye ararambika amenyo yitwa nde umufilisitiya Goliyati ijwi niwagendera ijwi ry'Imana Goliyati wawe agiye gusenyuka Goliyati wawe waravuze ngo byarananiranye waravuze ngo byaranse waravuze ngo ntibishoboka ariko hari ijwi rirutanye amajwi niwagenda ukarisomera haleluya rizogushika naho yavuze ngo nzongera guco yavuze nzongera naho yabwiye kuko Imana ari umuntu wibeshe iyo ivuze biraba yategeka bigakomera ifise ijambo rya nyuma kuri je haleluya Imana yaravuze ibi Imana yarakubwiye ntusubire kumvira amajwi yose natamaze sesa yose ntakibanza afise n'umuri kibanza ijwi ritanga amajwi ijwi risumba byose yashwize hejuru kujana amajwi niryo rizokurinda mu bihe byose haleluya amin wijwi mbega ukanzwa n'ijwi riri mbega ukanzwa n'ijwi riri hari umugabo witwa Sawuli yamuyeho Petero yamaze igihe kirekire aganjwe n'ijwi rya sesango yose ngo atoteze abakristo haleluya ngo igihe kigeze ku nzira y'i Damasiko ngo ijwi riravuga ngo Sawuli uri kumpamira iki baravuga ngo muhayi mwami wanje urinde ati ndi Yesu w'Iburahamu amateka yiwe yarahindutse umwicanyi yica abakristo ahinduka umukozi w'Imana n'uyu mushima tugashimira yadupiye yahawe ibitabo yizigiwe n'Imana isumba byose ahawe ibitabo byinshi biduhisha ibice Imana yavuze n'icyo yakoze ku musaraba kandi n'abari kumwe batari bakimenye haleluya icyuri n'igiti nacyo kivutse iyo uri kuraja ni wahamba iyo wapfuye nacyo havutse iyo uri kuraja ni wahamba kandi uri kujaho Imana yavuze haleluya ijwi ry'Imana ijwi ritanga amajwi niryo naje kubabwira kuri uyu munsi nakuganzwa n'amajwi yawe umuntu aba gusezerana kandi uko niko bimeze iminsi yose ntugahabwe isezerano rikomeyeho burya amasezerano utagasize ku murinzi bakubwiye ngo uzo mu puranto haza utujwi tugurwanye twa puranto mu mpemu ariko bakubwiye ngo uzoba umubishopu haza utujwi twa bishopu two mu mpemu twa shitani Imana ivuze andika uvuge ngo it is done Tukavuga it is done atacyongereza mu kimenyi no kuvuga ngo birakoretse Shetani atamurika byari byasesa muri yose kakubwira ati ugiye kuba umutunzi wa mbere wowe ufite ikinga ukarigonga rigahera ugatandukana n'amaguru tugiye kuronka inzu
ukaja gusaba inama ugiye ukirwara bigakomera ukaja mu bitaro kugira ngo uge ngo yo none kwimana yavutse oya reka rigerageze ibyo by'Imana nta n'umwe ashobora kuja hejuru yayo nta n'umwe ari hejuru y'Imana bizozunguruka uzubona umunsi wago birashitse haleluya ndabona n'ibiri ijwi nashaka kuba yasesa mbiroze ugasubira kwicuza Adamu na Eva bari babuze mwitongo rya Edeni ariko ngo bababwiye ngo mwakirya mugira ubwenge kandi bari babuhawe ngo mwakirya kuzomera n'Imana kandi bitwa abana b'Imana ngo mutakirya ngo ntimutinye muzopfa kandi barapfuye baciye bapfa hari umugabo witwa Moridekayi iki gihe tumaze twabaye mu ijambo rya Esiteri mu gitabo cya Esiteri cyo twarongowe kuri mbuga Moridekayi maze kubwira Hamani yari umugabo umwami wa Serusi yashimye aramuduza zaramuduza ku ngoma gushika yiceba aba cegera ciwe uravyumva neza ngoma yicegera ciwe mu nyuma barabwira abantu bose mu kirimba bati uvete babwire uzohirahira akabona uyu mugabo namunamire azoba aciwe ku mwanya mwumva atarakomereka yera kugenda yunamye ukamubona ukunama wigiye kigeze akaba umugabo witwa Moridekayi yarazi amategeko y'Ubuyuda yuko kizira kunamira umwana w'umuntu kunamira Imana isumba byose ngo bakavuga ngo niyunamye Moridekayi abonye ashitse sinzi ko yahindukira bwose bamubonye ariko ntiyunamye ngo abantu bakorana bakamubwira ati wa mugabo uri kuri kwegera urya mugabo arakomeye ibwami kandi utunamye n'ubwo utubaze n'ibyo gushikira ndaja babwire yunama gusa munyuma aragira ati mugabo rero azaba dukoze bana reka basi tubwire databuja Hamani uyu mugabo yanamira ejo ndabona tunamye muyibaze ngo turamushikira baramubwira ati nyakuba ezo amatwi namushitse kumwami mugabo iterekeye urya mugabo Moridekayi umuyahudi yigera yunama ngo imigenzo yabo ngo ntirekura umve nawe ntuzuhora ubusa bayimamumode muzamani waye ati nibyo nzobipima neza nawe ndabona nk'amarembo ari hariya Moridekayi yaracuze ihene mbonye mbona rero nkabona Hamani yashitse kugira ngo abihinyuze neza agashika kugira ngo nta amubone kabona umugabo bahagaze tayo nibyo umunsi wa kabiri Sesanguyoze ijwi rya Sesanguyoze ravuga ngo wewe ubona uzoronka amahoro ujya mu batakunana Sesanguyoze ngo rikamubwira ngo sinzopfa ndose amahoro nubwo umwami yashyize hejuru nubwo mbere n'umwami kaza atavuye kundumira Esiteri baramutumira nubwo barasigura nk'umucumi nk'umuvyeyi bodyguard ukomeye kugira ngo uzamane n'umucumi n'umugore wa bien international haleluya donc kumva yafise byose wese faranga uko igihe cyo kibinyemeza nuko igihe cyo kuvuga ngo bambe Moridekayi yavuze ati mbere ndatanga amafaranga ngatare n'ubu yafise atanga ndasigara ariko Sesanguyoze amwumvisha yuko umuzamu yoshobora gutuma umushikiranganji wa mbere abura amahoro ati sinzopfa ndose amahoro urya mugabo nawe Sesanguyoze yarabizi yuko ashobora kumuzira ariko kubera amajwi ayime navuga ngo twebwe irukana amajwi mbega ijwi rikuganza nini ngo aragenda abwira umugore wiwe ati ndabona aje ko ashizwe hejuru ndabona aje ko afise ubutunzi ndabona aje ko afise umugore mwiza ndabona aje ko afise abana 10 bameze neza
nubona je ko ngungwa n'umwami ndakurwa n'umwamikazi ariko nta mahoro mfise igihe Moridekayi akiriho. ubu muzabura ubwambara ngo muzava amahoro ubwambara mugabo sesagwe byoshobora kugira cyane muzabari hariya ku bwambara ngo yibona kuvuga nuzoronka amahoro utameretse. Umuzaba rwaja imisi yose atashe ubona hari ibintu twitogera kugira abagore bacu gusa ugashika muri mega sheke ameze neza. Moridekayi just ndoroka amahoro Moridekayi atavuye mu maso nayunamira noneho umugore byajwi niyovya bikora na shetani ati wowe sidakunda ntudusubire kunza mu maso w'indoga ufise ububasha bwose jewe co nobanura rero fata igiti witegure ejo aza abantu uzosubira kumubona kuzamu ati none ko waratevye ku mpanuka ngowe baramuhana igiti barabaza igiti ngo yazindutse urona yumvise urubanza wakorwa karate mukaye umutima akatebukana amaguru ngo yazindutse mu gitondo mu gatutu ku kirimba n'umwami atarazuka yari bwafate dushe mugabo arumva akantu gakoma haleluya arumva akantu gakoma buri wese akantu gakoma ati iyo muntu ninde ati Hamani ati yo mumbwirire naho umera kubwira kugenzi agakugenzi umunsi bazoca igiti cy'ukubamba ijuru rizorakora urumva neza umwanya w'igihe n'icyo igihe baciye ukubamba ijuru rica icyo kugutunza. Haleluya. Leo chigiti mwashaka kubamba niwe bazokibamba. Haleluya. Yeye Moridekayi bambe Hamani arashika baramubwira ati wamega ko Hamani ahora umwami mbere yamutiro kubera bari barabanza igiti cyo kubamba Moridekayi umwami nawe afitiro babaza aburitiro ati none ko ndakuzi cyo gukora muri iri joro nzandira ibitabo by'amateka babaza aburitiro bazana ibitabo washikira ahantu handitse Moridekayi ati yaratabaye umwami igihe b'abagabo babiri bari bashatse kugira komero yo kumwica kandi mu kibanza cy'impembo sibwo nico yahawe. Erega Imana yashaka kutaguhemba kugira ngo ikurikire ibirengeye by'Afurika. Haleluya. Ubwindoga ngo cyo narakoze icyiza sinahembe reka kibanza kigwire. Haleluya. Ngo noneho babona Moridekayi ntiyarose ati Hamani mbega umuntu umwami akunda umuntu yagiriye neza umwami aho umwami ufate Yesu umuntu yagiriye neza umwami bamuhemba gute? Haleluya. Vuga ngo bamuhemba gute? Umutwamo washatse kugira Mistanteri ngo bamubaza mbere wa mutwamo ngo kugira Mistanteri wobigenza ngo nohora inzoga zose zo muri komine Kayonga ngo kandi nkarya imineke yose umuntu avuga icyazi ariko Imana ishaka kuguha ibirenge by'ubuzi ibituma ubundi ngo Hamani amubaza ati mbega umuntu ngo ashaka akundwa n'uhoraho umuntu akundwa n'umwami bo mubwira iki ngo Hamani mu bitabo kwiyumvira ati icyo nzi ni uko nta n'umwe akundwa n'umwami aruta cyane ibareka bimbaza no kwirwa b'inkore ngo uza ati uzana ifarasi yawe none ifarasi yawe ubu washaka kuvuga
n'umuperezida umunyagihugu wo muri komine Bwambarangwe kamubwira ati umwami ashatse kugira neza yongera gute muzazana espèce ya perezida avuga ati nangabira inka ibiregaho ariko abana yazi ifarasi niyo Mercedes acha kabiri impeta yawe y'imwambika nuko ko yiyondere uranga aho amana atuga gatatu ufata umuntu afise impeta rihanitse akagendera imbere y'iyo farasi n'amaguru nawe yicayeko avuga ati nguyu umwami akunda umwe mubwire unyume neza amani yaratashe Moridekayi yaratashe ariko ba Moridekayi bariho muri iki kibanza haleluya Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro ngo hanyuma ngwaje kubivuga yaratuma avuga ati rondera uwo mushefu yamushije ku farasi hejuru niko yibaza naho igiti cyaraye kirabazwa nicyo gihava kugumana ijwi rutari mu majwi yaravuze ntacyo hindura mbega ijwi rikuganza n'irindi ngo aramubwira ati sawa hari umugabo witwa Moridekayi hariya akora akazi k'izamu ati sinzi ko muzi nawe ishamuri na minanwa uramuzi ndamuzi kandi ufite ipeta y'ubutamba ndetse ni wowe kwishimira gusomera karumana ati rero genda umutembereze umuji wose umuzamu ariya hejuru umushikiranganje wa mbere imbere yiwe bakwira umwana yasinze ko ashobora kumunzira mugabo kutiri mwami birako yagerageza mugabo umutima ufiki burya jene mutarubaka hariho akantu utazi aho tuhagarara tugahisha ko tubabaye tugahisha aho tunduye ukagenda uri ukagera mu cyumba ugatangira kuboroga kuko hasi kwerekana umubare ngo Hamani waje gushikana na Moridekayi ngo yirukanga mu nzu iwe ngo yirukanga mu cyumba atangura kuboroga umugore ati nambaki sheri kutavuzanya kumubamba ati ibyo kubamba byapfuye ahubwo yicaye ku farasi y'umwami atuguze n'iki atavuye kumutembereza ati nagiye gusaba nasumire kuvuga ikingenza yambajije ngo mbega uwo wagiriye neza umwami yogira gute ncanibaza muri jewe ndatuza byose ibyo yonkorera bica bikorerwa wa mugabo umwe atari kunanira waragomenye wakoze ikizira uwasinzwe ubasha Imana iyo umuntu yubasha Imana nayo icyubahiro iyo atayikorera imisozi nayo ntasabikoze Aburahamu yubasha Imana icyubahiro haleluya baragenda umugore ati wewe wa mugabo nagukunda ariko ibyo umbwiye nibivuga neza mu bishwira urya mugabo niba n'uruda kuba yibwiye nugende utamuzize ega hari igihe abantu bavugishwa atari bavugishwa kugira ngo icyavuzwe gishike umugore ashikana icyavuzwe haleluya kuko yumvise ibyo byasesamo yose ariko Moridekayi yumvise ibyo rutari majwi akavuga ati nta kintu na kimwe nzokunamira atari jewe akazubahiriza mbere agaza n'ukwasa yagatwe umunsi w'ukubanga niwo munsi wabaye umudozo ngo bamuhije kumutembereza iyo utembereze ku farasi y'umwami wari uzi urasubira ku muzamu ntibaranasubira kwaka bagira ati yamaze kushika ku bwami yicara ngo umwami amenya neza Esiteri cyari cyarayegereje kujya habona Esiteri vuga ngo Esiteri Moridekayi aho yamurira umwami
yakurikiye na hafi bya Esther umukozi wiwe ngo yararega kuraba aho bari ko babafashe bakamukengera mu muzamu aho baramuvuga ibintu abana bumva mu kibazo ngo ntibabumva bagira ati je numvise papa na mama ariko baravuga ibintu uraraba barakwanga nawe hama Mordecai agenda kwicara ngo ku nzu y'abakobwa igihe asoze gatora arondera umugore mushasha bakayata ako kazamu n'ibyo tudana tukazi naho gafise umwana yitwa Esther urashobora kugira umwana batabizi yumvise bari bagenda ntabwo kumwica ngo amateka Esther ndakubwire umugabo wawe ashaka kumwica ujya ukabona bagize inama ibiri nashaka gukiperereza biraha barumutse iperereza usanga nibyo hajya uzo gutaba umumenyi n'uzokurega n'umumenyi nutagororoka ukuvugira n'umwe kandi yavuze iryo jwi ntawe urenga Imana isumba byose mugabo ukayitsitahako abandi bose bazogusesesha cyangwa bakuyobye cyangwa ukorera mu bwenge uhushe icyo wagiye haleluya mbega ubwanzwa n'ijwi abagabo rero ubwanzwa n'ijwi ry'Imana bashyize kure ariko utanguye kwibaza ngo ariko muramuzi umugabo Yobu Imana yaraje hajya kurema abantu bazi icyizere Imana iraza yavuga ati Yobu uba ubwato kuko Nowa uba ubwato kuko jewe ubwoko bwawe bwananiye ngo ndabubonye kiretse wowe n'umuryango wawe nzozana umwuzure ubamare usubire guhera kuri wewe kugira ngo ndetse ngwijwi rutanga amajwi Nowa ararifata kandi ndababwiye ntiyagejeje abantu ngo atangure kubaza ubwato umwaka wa mbere turahera umwaka wa kabiri urahera gushika ku myaka 120 bene data Nowa yabana n'abantu Nowa yarafise inshuti yarafise abagenzi byagaho rero abanyeseri bameze nk'abarundi bakunda kuramukanya kuza gutanga amaramutse ngo akagenda ngo agashika uwa mbere agashaka kwa Nowa ati mbere rwanda turi kurangira neza je ndiko rubaza ubwato ati ubwato mbere ati ubwato je Imana yambwiye ngo ubwato bizoza kumuzure urabona parujani ya bwato kugira ngo bavuze ibiti y'Ikirundi ndabona nawe nakubwira abagenzi babo ati ndabasabye tugende kurangira ibintu tutabara Nowa zarakoranye ngo ariko ngo watubwata ngo hatuze umwuzure murazi kwina taruzure yohani kugaragwa namwe nzi bari kwegereye murazi ko taruzure niturabona imvura none kayihimye amaze imyaka 60 ari karabanza yabuca akora kiri none mu kwari kabaga mu muryango tugende ku muhanuzi cyaba amajwi yamuhanuye kwangana ishiro byibana kiri injuta abagenzi ni ariko Nowa amijwi rutani bati yubaha ijwi ry'Imana abandanya bazi yarafitiye cyamaze imyaka 100 yavuze ati Imana aho wakugengira muri zose yarabananije ubwato bukwiza mu nyuma y'imyaka 120 wayi muzi uraza sinzi ko mumaze kubona filime yagiye muri muzi igihe umuzi uri kuraza imyango yari yamaze kugara ubwato ariko abantu bayikwega ngo binjire nawe mwinjira mutemeye ko ari ubwato bwabaye kugira ngo muruguroko none ntibatokomeye bose ijwi rikuganza n'iri mbere uganzwa n'ijwi n'isumba byose uganzwa n'ijwi ry'umuremyi wawe cyangwa uganzwa n'amajwi haleluya kwicira inzira n'ijwi ryawe iryo bibise
bwenge inama. Murabizi iyi sezerano ry'uhoraho ritevye usubira kwibaza mbega naravangiwe. Mu bisanzwe abakristu bakuze bavuga ngo naravangiwe kuko batinya kuvuga ngo Imana yabeshe. Imana ntibesha, yavuze bayavuze, shaka ndishake ritebe, ariko yavuze bizoba. Kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanyumva, rutisha amajwi yose wumva uritusha ijwi ry'Imana. Hari amajwi ari muri twebwe, hari amajwi ari muri tubayemo, hari amajwi atugwaniramo. Ijwi ryawe rikavuga rikaza. Haleluya. Mugenzi wawe akaza. Ejo navuze ngo ushaka kubaha ijwi ry'Imana tangura kubaha kuva mu gitondo. Aburahamu igihe avuga ngo gitwara umwana ukunda Isaka mujane umumbe w'ikimazi, iyo atavuka mu gitondo hari irindi jwi ryaca rimubwira ngo sheri ugiye, yitwa irya Sarayi. Ariko ngo yavuze mu gatutu ahitana Isaka. Sarayi akijyana kure. Ntuzurindire gukora icyo wabwiwe ngo urindire umugore wabyuke. Urabyumva neza? Imana yakubwiye ni ukuraba neza twizera kumwe. Niyo aba yizera nkawe uti hajya rero sheri tuzobyara ubundi, ariko Isaka mwiye kumutanga ati wasaze wewe, wasaze. Yarashaka kumugara barakumufata twari umwana, ariko ngo Aburahamu yagiye mito. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Ijwi rikuganza n'irindi, nta muntu n'umwe adasubira umuganza, kandi nta muntu n'umwe adasaba amugwaniramo. Mugabo ijwi rutanga amajwi, iyo wemeye ko rikuganza ririruka nayo majwi yawe. Urazi kuyumvira cyagenze gute? Umudamu umwe hari mu 2011 sinzi umudamu yaje icyo yashaka kumbaza, hanyuma ndamubwira yashaka ati jewe vrema sinzi ingorane nise ndafise isezerano ariko byarananiye. None je mukozi Imana ndashaka usenge, agacavuga ko byo gukoresha mu kumenga wikire hajya amavutarutana Imana kandi izi neza ko yamaze gukora kandi ukora mu hajya amavutarutana. Narasengera na pastor ndabiko barambwiye ko usenge nabwira ati basha sije amavutarutana, hariho icyo numvise, hari ijwi rivugiyemo, ati si tunabone nitwarone. Urazi gituma kutishura, hari Imana iguha ikintu kugira ngo uyo muntu ntagatekereze na gatoya. Ndamubwira ndi hari ku munsi wa hari itariki ibiri haraheze imyaka 5 wabuze amafaranga ya Rwaya, wabuze amafaranga ya Rwaya, uraburanirwa, uragerageza, barababwira ngo barasohora, ugenda kuri umuntu yakorera mu biro byariko itapi isa n'urwatsi rutoto, hanyuma uramubwira ko ikugoye, arakubwira ati ndaguha amezi 6 ya Rwaya wemeye ko turyamana. Kandi ukijijwe uravuga ngo jewe natakuntu bigira ndavyemeye. Amafaranga yaguhaye uravuga ngo uremeye ko uryamana, muraryamana. Kuva icyo gihe uribwa n'Imana. Wowe rero uvuga ko Imana yagutebeje, Imana yakwishura, nta migenderanire ufitanye n'Imana kuko icyo cyaha niwakihanye. Kuvuga ngo Mana uduharire urabona byari bingo kuko si ukwihana.
yaragiye imbere Imana naje nawe uko mbwira umbabarira urasoko bigenda amajwi aza kubaka icyo Imana yaguhaye uyo muntu ndamubwira ngo wari kuba warose inzu murafise parcelle ndamubwira ntabwo afise parcelle ariko kubera icyo cyaha wakoze izocerwa imyaka 6 ubwo Imana ishaka kumera yose iyo nzu yarabonetse ariko apesiza amajwi ni mabi cyane bene data amajwi ni mabi cyane kandi kugira Imana ijwi ritanga amajwi waryemeye rirakurinda ibitugaragaza ni byinshi bica mu majwi mu byiyumviro byacu amajwi amwe ariko nabwo ari ibyiyumviro ukaba uri wenyine ugatanga guteka umutwe inzira wucamo none ko byasi none ko Imana yanyereje haleluya mbere urashaka ko tuzojana niwitegure Yesu ari mwikuza mu kwitegura n'ijwi ry'Imana kurikira haleluya ijwi ry'Imana iramugeza ku ijwi ry'Imana ijwi rucana amajwi niyo mpamvu muri iyi minsi twari tumaze iminsi ku musozi mwebwe yarambwiye ngo mbwire abayimawusi n'abandi bose ushobora gushikira bamenye ko ijwi ribaganza ari ijwi ry'Imana kandi ngo bagiye muri uyu murongo mugabo ukavanga amajwi kandi ntazobura kuza abaguhanura kuko Imana yavuze Imana yambwiye mumbe bakazi mugende kuyikorera mbega wasaze uzotunga umuryango we hari abantu bitwa umuryango n'inshuti n'abagenzi bajya bahafi niyo baca bava hasi n'abava hasi baza kubwira ibyo domene batazi hari umuntu avuga ko ni ikarata y'ubugeni nzabona ijambo uraza abantu baraharaye kwivugisha iby'Imana bikarata bakajya kuri iby'Imana ndaraba ndavuga ihera ibibana umuntu arashobora gucikiza agashyira ko Imana ko yarakoze Imana yakoze gucikiza ariko ku ikarata ariko ijambo ry'Imana ari byo gucikiza kandi maze kavuga Imana kandi ko ryariye hari Imana ya Isaka Imana ya Abrahamu Imana ya Yakobo Imana ya Sumuruza Imana ya Manu iyo suko bimeze haleluya haleluya iyo Mana y'icyaha iyo Mana ikunda abatica ikunda abejeje iyo Mana ikunda abafite urukundo ikunda abafite ubumwe iyo Mana niteranya nitikiza niyiba isambana ariko nufata Imana mbega Imana yawe niyi ijwi ikurikira ni Imana isubiza byose ijwi rikuganza niryo nyene ritaba kuganza ko ijambo ry'Imana ari ryo jwi rya mbere ry'Imana mbega urarigendera mbega uraryubaha mbega uraryubahiriza haleluya cyangwa uvuga ngo none ko byangoye Imana nawe urabona ko byangoye ibihe tugiye kuja muri by'abahisi ibihe tugiye kuja muri by'abubaha Imana ibihe tugiye kuja muri by'abagendera mu ijwi ry'Imana ibihe tugiye kujamo nivyo abanezerezwa ijambo ry'Imana bakanezerwa Kristo yatubambiye ku musaraba haleluya ubwo nibwo butumwa nabazaniye uyu munsi kandi mukemera kubugendera icyo mwasezerano mugiye ukibona haleluya navuze kuri iyo mwavuye siho ahambaye kuri uko muraca umwami arambwira ngo bwira abayimawusi ngo iminsi yose Shetani aje kukubwira kuko ntazoreka kuza ntazona gutinya azaza kubwira ibyo ubuze ngo niyakubwira ibyo ubuze
ukamubwira ibyo ufise kuko ibyo ufise nibyo byinshi kurusha ibyo ubuze. Haleluya. Uramubwira ibyo ufise. Hamani yamubwiye ngo avuze ngo mahoro kubera umugabo umwe, ibindi byose ari byo. Yamubwira ati nta mahoro mvuze, jewe umwami yashyize hejuru, nta mahoro mvuze, jewe umwami yantaye kuganza, nta mahoro mvuze, mbise umuryango n'ibibondo, nta mahoro mvuze, mbise amafaranga menshi, ibyo bya Moridekayi na Shorinwayi yari kuguma ku ngoma. Mugabo ngo ari byo bya Sesabirote kandi uramwa y'abayafite. Shetani mubwira icyo ufise nawe. Haleluya. Abana b'abantu babatega tuba tubuze. Ariko iyo wibaza icyo ufise usanga uri umutunzi wa mbere. Ubwa mbere, icyambere hari abantu batazi ko abatunzi. Iyo tuvuze ubutunzi bafata ubutunzi bw'isi. Suko bimeze. Muri abatunzi kuko mufise umwami wacu Yesu Kristo muri mwebwe. Umupagani wa mwisho afise indege, afise imiduga, afise ibizu, s'amapisine, afise byose, uramurusha gutunga. Kuko ubutunzi bwawe ubw'ibihe bitazoshira. Ariko kurya naho uza bogora. Haleluya. Twige guca guha agaciro icyo twahawe. Twige guha agaciro icyo twahuse. Yesu mufise ni umugabane w'amahoro. Haleluya. Imana ishimwe. Kera nakunywa inzoga. Hari nawe umugabo ugaragaza no kunywa inzoga. Nacibuka hariho resitora n'abandi bose bayivuga ngo je twega. Ngasanga abakeba. Abana abantu bakeba. Batubwira uti niho babikora ko ndi mugabo. Muri sango je na champagne bigeze kunywa. Navuga neza. Na champagne bigeze kunywa. Nzoyitwa champagne. Mugabe iminsi yose muri resitora basanzeho. Nacamubwira hejuru. Nzamira champagne sha. Kugira ngo umwe ko ndayikura. Suko ndayikunda kwari kubera ko umugabo nkani. Imana ishimwe. Nkayiburego. Bukeye mu gitondo hari umugore wanafitiye amabanga menshi. Nazinduka ku bintu byitwa Emperada. Mwamubizi. Ibintu bimaze umutwe ubyimbye umenetse. Kuko za nzoga ingaruka yazo barakubereka umutwe nta yindi y'unaronka. Ariko burya ari iminsi yose uyu munsi nyoye amazi. Sindabira icyo Imana yashize mu mbere. Nsishobora kunywa amazi ngo ndeke kuvuga mana bagaheza ngo wowe wemye amazi. Araryohera mu buryo yumva. Mugabo kera narayibrosa gusa. Mwenye kirundi kindi aho bikubaye ijwi ryahinze ibidanganza ryari rya shetani n'inzoga ziraryoshe naho ziriko ziragusambura mbe murabona abantu b'ingore bw'ingene baseruka agenda umenga hariho umugabo kandi twazi ariko tukamutwera tukavuga yaraserutse imyaka 40 asa n'umuntu afite imyaka 70 ngo wamena gutama ariko muri umuntu atubwira ibanga basha umutwe ariyo twe ko tuba tumeze burya zitamundasa urashobora kuzinywa n'uno w'icurya Imana ishimwe bene data nabaza n'inkuru nziza mwemere kugendera mu ijwi ry'uhoraho amajwi yanyu muyareke haleluya Imana yavuze ukamenya ko yavuze ukamenya ko utavangiwe nugayagaye hazi ikigeragezo uti mbisa kirakubisa hazi ikindi mbisa n'Imana yavuze Imana ngo ibigeragezo bitanu bihe bitoshika ngirira ni gashika kuko ntakizo kubuza gushika
iyo mana niyo gutinya, niyo kubaha. Imana yamaze kuyimenya ntabwo wotinya. Niba ugitinya umuntu ni uko utazi Imana. Niba ugitinya umuntu simvuze kumugaya gusonera umuntu bisanzwe, mugabo ntihagire umuntu aza gutera ubwoba bija biteye ku bintu Imana yakubwiye. Icyo yavuze nicyo kizoba. Ashoboye n'ubwo wamubwiriye nabi najyanye gushitsa ku isezerano. Yosefu ntiyamenye ibiriko biramushikira, bamuta mu mvuto mu rugendo rwe yatawe mu mvuto. Yosefu ngo hanyuma yapfungiwe bwa mbere, aho yapfungiwe mu iprizo ya Yose, yapfungiwe mu iprizo y'ibwami. Hanyuma yarafise ingabire akibaza bikora muri kuzoza. Nayo ni kuvuga mu nyuma ya prizo izoka ibwami. Imana n'umupanga ibintu n'imitego uzocamo yarayigushizemo, kandi iyo mitego nyene ni inzira yo gushika ibwami. Ngo Yosefu ngo ari mu munyororo anotorera abantu babiri. Umwe asubira ku kazi bwami, umwami barotera ibyo atazi gusigura. Baramubwira ati nyakubahwa ngomba ndakwibutse kugira nabi kwanje amakosa nakoze. Abo namwe arafunzwe, hari umuheburayo yari hariya yarikoto ati urisire, ndabizi neza niyo yabwiye ko nzoga ako kazi. Ibisaha igeze shaka mu munyororo, shaka ubehere. Isaha igeze bose babiri guhagarara. Umwami baravuga ngo murondere n'ingoga, ngo baramutungura, ngo baramumwosha, ngo bamwambika neza, bamwirukana ibwami. Ati Yosefu ni wowe uzi gusobanura? Yego. Ati mbwira. Baramubwira byose biratungana. Ati none ibyo kuvuga ngo nationalite ngo utari Umurundi yo kipi kibanza kanaka ndabasanga ubwenge burusha Abarundi no bigenza nje ndashizeho wenyine. Ati nawe umuheburayo uri kuguta ni wewe uzi gushikana rwanda. Imana ishimwe. Waruzi Imana yavuze ndavuga bari bariko bakamenya byo bakubise. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Ivugo iwe ni hame ekerezo musisa rukwari atawari guze izoshika n'umugabo nyakuri ibihanganira. Wewe gusa icyo nakubwiye wemere kuba mu burongozi bw'ijwi Uhoraho, amajwi yawe yose uyareke urabe tudashika yakubwiye. Haleluya. Ni umugabo w'umunyakuri. Iyo yukurenda ushaka kugara kandi iyo yukaye nawe ugurura, ariko uyu munsi yazaga no kugara yazanye no kugurura. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro.